Okay, we're back with our second hour of our show. Adda kami Manen. Dito lang po 98.5 IFM Cauayan City. Iti Idol tayo nga FM. Keta, syempre iti oras, 5 minutos kalpasan iti alauna ti malam. Kata, katuaylat apo dito mano yung Jun Seriales. Sigado ba ito? Yo, kanakan, John Mark Pastor. Kan, apo, makalito nga talaga mat iti kinado ti messages. So, and please support for the kito apo by subscribing our YouTube channel. Pero kanya lang po iti karuba kung ano dita YouTube and then mapangkayon di YouTube channel me and then click subscribe. Tantanin apo ag nga gasot ariw-riw iti subscriber kat maabot at ang 100,000 subscribers ay kat adan iti silver tab award me. So nga please do subscribe. Okay nga rod kung ano dito ni Winsher Ilarde. Good PM mga idol, kablaawan man ni Tatang Perlindo Ilarde Senior, Tita Villa Concepcion Rojas Isabela. Kastamatan ni Inang Normie Ilarde. Agdang da itata, pahikanta da jaya, nalawa a kanal. Okay? Kaya kung na pa-request nga po yung buwan, Ilocan version watching from Dinalupihan, Bataan, Bahada Clan of apo nagadayo da jaya, Bataan. And Dayonera ko na nabay kablao man kadagito duwang idol ko manong at Adda gayam dita ayan yo ko na ni Dayonera. And ita balong official text time. Hi mga kuya, pabati naman po ako dito sa bahay from Princess Angel May of Vizcaya. Prepes po ng o ayat, maraming salamat po. Tapos naimbangal daw pangal daw you sir. Kablao man dagiti ka trabaho wak toy sokhal. Ano naman? Isuda ting lin kel Ken Yang, Ken Dan, Ken Bray, kano naman? Ito'y pagayam yo, John Rodriguez, ti Ilagan City. Good afternoon po, pa-shoutout naman po sa mga chismosa kong kapitbahay na nagurumpukan na naman sa tindahan sa Mabini Street, Cauayan City, haha. Wow. Hello, pag-greet man si kami, agka-classmate, kung madamaga namin ti scrapbook. Request ko Mildred, Miss Len Bueno ng Benito Saliben, thank you. Natin na dyan. And good afternoon kini abalayan Vicky Passion iti Bugalyon Norte Ramon Isabela. Thank you so much for watching abalayan. And Maria Peters kunana ditoy. Hello again Kaaruba. Thank you so much manang for staying with us. Okay. And ni Oktobre 23 pabati naman po ang mga sikawan mang basa. Family Domingo of Barangay ng Pikwan, Aurora, Isabela. Wow. Okay kadagiti. And of course at agayam ti message ni Kapsat Kathy ang kung nakita tatay. Kung ano dito ay nag-message ni Kapsat Loreto Domingo Galingana. Pakibati boss, happy fiesta sa Bukawi, Bulacan. Kini Mayor Johnny Villanueva from Kapsat Loreto Domingo Galingana. Apo tag-adayo isuna. At ito mo tawag. Okay, tawag niya acceptaren later on. Okay, sorry po. And ano pa Kung nada pa hello request ko mga isang nasirok ti Pandiling. Salamat mga idol. Di namin bagan niya na kana. Greet ko man amin nga kabagyak. Dita Bugalyon Norte, Ramon Isabela, Macadamia and Lopez family. It's me, Jun Anza from City of Ilagan. Dapay duwa. Na yung pagmandag Aldaw, Uncle Kodita Cordon. Uncle Carlos at Ante. Mga pinsan ko, Insan Alex, Darwin family. Al Sesto from Rogel Acosta of Saudi Arabia. Naibang nga pangal daw Sir Jun and John Mark para kasmanti makulaw nak Mildred pa shout out kin ni Rowena Munchang. It's me, Maki Perez of Ilagan. Okay, may isa antay ngor dapat kita nga ano man ti request nilo kanon? May kita kalikagom yo. Kalikagom. Ket umuna apo nga kami kantikon daway dati nag-request sa iti kuskus. May paay kano apo kalikiti so amin yan nga iti asawa da kita gub ubra iti balasyo tao. Dai ito yan apo. No kayat mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Dim ipaw-paw it amin na kwartam, taday taket nagregatam. Laingen ni tiyag kwenta, tay eksakto agas 20. Nagpapaimas pukwa enda, santo agbanbanog ka. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night.
Agdut met no break time. Agaw awir ti aso all the time. Kanayon ay aparkagan ni Lola. Nukasta nga kabali ka. Ang agan aros kalat na darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night. Agdut met no break time. Di dapay sungbatan tawag pihiman. Samto pa sa rabuan sang karubaan. Mairan ranot pati chismosan. No di da maikan na irurumenda kantulan. Tiag package met kitliklikam. Tamaki na bang ni katugangam. Nasyasya at no kwarta em latan. Tay kang runa an lang ti magatang. Kontrolem lang iti agpautang. Kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka. Agkararag ka kenkwana. Kuskus in the morning, kuskus in the night. Agdut met no break time. Agaw awir ti aso all the time. Kanayon ay aparkagan ni Lola. Nukasta nagkamali ka. Ang agan anos kalat na darling para pamilya. Kuskus in the morning, kuskus in the night. Agdut met no break time. Di dapay sungbatan tawag pihiman. Samto pa sa rabuan sang karubaan. Mairan ranot pati chismosan. No di da maikan na irurumenda kantulang. No di da maikan na irurumenda kantulang. No di da maikan na irurumenda kantulang. Yes, kaaro ba? Medyo nasalimuot tatang malam dito'y batog mi apo. And damdamaman bakay bayakabak naman tinakarong tuton kasla tinamayan na tikalman. And ayan, and still watching with us is ni Kapsata Chris Estolas. And of course, the station manager and Janice Juan Campos. Hello po, watching here in Abu Dhabi. And Sage Blando, kung na pa-request nga pututan ka manan bakit idol ko na. Anyway, barbaring no agbalinto nga guest tayo sa mada time ni Mamang Police ni isunod to dimang kansyon de kita kanta na deta. Pututan kanto manan. Okay. Share done. Kung naman tidig na lanusa. Yes, please. Tapos ni Brian Torres, then mention ng name. James Soriano Kipra, no? Bansipra. Bansipra siguro. Hello, kung naman ni Carmalata Valasca. Hi, Uncle. This is Charm. I'm watching you. I love you. We love you too, Charm. Thank you so much for calling Tapos us. ni Christian Punayo, pabati po advance happy birthday sa aking Mrs. Arian K. Punayo at sa mga pamangkin po namin na si Joy Sagario. Happy birthday. Pabati po Rica Fort and Punayo family ng San Mateo, Isabela. Hello to Sir Emil, Dr. Emil. Ayan, kaya't nagasat ay naragsak kami apo ta nagsublin ni Pepe. No di mamuday di balong, updated. Kaya't mo balinag. Anyway, iti oras ka aruba kaya't alauna 15 iti malam. Kaya't iti oras sagot iti